вечер, вие сте со нова епизода на Политиканти. Ми се чини дека таа е број 19 во оваа наша трета сезона. Јас сум Боријан Јовановски и родевно со мене во другиот Политикант. Јас сум Сашо Ордановски, ова ни е 19 епизода, ама во нив мислам дека не ги броиме заедничките епизоди со Инфомакс. И сакам да кажам дека веднаш после оваа епизода вечер ќе бидеме во 10 часот. Ќе ни бидат гости на нас Инфомакс, значи има втор дел на Политиканти. Ќе миксаме. Тешки муавети со Политиканти. Така што денеска ќе имаме трета смена која ќе трае до кај 1-2 по полноќ, Боријан. Брзо ќе преидеме на гостинот за да не го задржуваме, има обврски. Имавме, неделава се случува многу работи кои се поврзани, оствари, на меѓународната сцена се главните настани во последно време, за жал во овој силен земјотрес од се она што го прави Трамп. Каја Калас беше на Балканот, Црна Гора, Албанија, не дојде кај нас, ни во Белград, но колку што разбрав има најава дека ќе дојде тука. Американско-европските односи нејасни, Украина, Русија ја засилува, офанзивата, британците изјавија дека русите се спремаат за отварање на нов фронт на Балканот. Тоа не е ново, но го повторија вака од едно повисоко ниво. Министерот за надворешни работи на Британија тоа го рече, изјави за Политико. Така што доста what a time to be alive, што би се рекло, и доста непредвидливо. И за оваа епизода, не знам, Сашо, пред да го најавиме гостинот... Нема, мислам, светот е реално свртен на глава. Да, на глава. Тоа се случува за неполни десетина недели доаѓањето на Трамп на власт. Мислам, за тоа сме разговарале, има разни теории што он се обидува да прави така натаму, има разни толкувања за тоа дали тоа има смисла, нема смисла и така. Имаме време, ќе трае тоа со години, но едно е јасно и гледам дека тоа веќе апсолутно превладува дека веќе ништо не е исто како што беше до лани, а и нема наскоро да биде веројатно тој свет во кој што владеа одредени меѓународни, морални, професионални стандарди на човекови права и така. Тоа веќе нема ништо. Тоа сега е апсолутно во прашање влегуваме во свет каде што само силата и интересите секогаш били силата дели од претходниот свет, да не се во таа смисла залажуваме, меѓутоа сега тоа ќе биде единствената водечка политика. Тоа го гледаме на сите страни, тоа на известен начин се осликува и на Балканот и ние ќе имаме и полноќна емисија со Инфомакс, така што ќе влеземе во повеќе детали околу сите тие работи. Меѓутоа сега имаме еден одличен интересен гостин кој што ти ќе го представиш, да, мислам, бидејќи тој исто така има агенда кај што мора да биде вечерва и на нешто друго, па да се обидеме да влеземе во тој разговор. Па нас вечера се гостин е Аугустин Паокај, познат во регионот за сите оние кои следат Европска Унија, кои следат состојби во регионот. Аугустин Паокај е дописник од Брисел уште од крајот на 90-тите, ако не се лажам, почетокот на 2000-тите. Тој е веќе доаен во ова дописничкиот кор на бриселски, кој не знам веќе колку дописници има, известува за Јутренји лист, за Слободна Далмација, за Коха и сте го гледале по други многу регионални медиуми. Иначе Аугустин Паокај. Аугустине, здраво! Здраво, Борјане, мислим, ти си био доаен кад сам ја дошол 97 и Светлана, со тонот само да видиме што ни се случува. Пуно е веројатно, времена прошло од тада. Добро е, имамо те, Аугустине. Јас ме чули? Да, неки проблем со тонот. Дакле, хтио сам реći да сам ја, кад сам дошол 97 овде, веќе си ти, Борјане, био ту и твоја сестра Светлана, така ви сте тад били доаени, ali можеш онда сам заклучити колко дуго сам ту, веќе 27 години. И увijek пратим исте ствари, значи проширење Европске уније, НАТО, политика према Балкану, нешто се помакло, нешто е болje него прije, ali puno toga je ostalo isto, nešto je još gore u smislu rada novinara, ali svakako tu smo i pratimo ono što se... Јас, пред да почне емисијата, имавме 5-6 минути, кратко време да се чуеме со Аугустин.
Па му велам, јас на почетокот на 90-те бев дописник од Македонија на Слободна Далмација. Слободна Далмација за оваа млада публика која, меѓу другото, имаме луѓе кои ни родени тоа беше така. Тоа беше еден извореден и се уште е веројатно. Уште е влијателен, да. Влијателен весник во бивша Југославија во годините во 90-тите години и така. Августин Ивако, меѓу другото, и денеска е за Слободна Далмација. Да, затоа што е јутарни лист, данас Така. исто и сад су медијске куќе, значи јутарни лист е дио Hanza Медија, где су и Глобус и Слободна Далмација, така да ми данас пишемо за све кои су у издаваштву наше издавачке куќе. И тоа се врвни имиња на, ајде да кажем, новија југословенски простори, на медијски куќи, а особено од пред 40, 20, 30 години и така. Така што имаме разни врски што не поврзуваат. Да. Добро, Августин, сам рече, уште од крајот на 90-те пишуваш за проширување, за, мислам, некако исти теми. И јас сум во истото, некако сме не успеваме да излеземе во една нова поквалитетна фаза, да пишуваме, например, за некаков процес на преговори кој создава некако, кој ги трансформира овие наши општества. Добро, ти во случајот со Хрватска го помина тој дел, но ти известуваш и за Косово и за Албанија, пишуваш во албански медиуми. Како ти се чини, има ли шанси од тој луп да излеземе? Борјан, подсетите да е садашни премиер Хрватske Andrej Plenković, dok je bio mladi diplomata, kad je Hrvatska počela pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, pitali su makedonske kolege za savjete, jer je Makedonija krenula na putu prema EU prije Hrvatske. Hrvatska je već 12 godina članica, a Makedonija još nije otvorila pregovore. Nedavno sam bio na nekoj konferenciji gdje su Ukrajincima, Crnogorcima, Moldavcima svašta obećavali, velika potpora proširenju, novi momentum. I ja otvorim svoj kompjuter i vidim da sam napisao tekst da je Europska komisija zaključila da je tada Fajrom ispunio sve uvjete i preporučila otvaranje pregovora o članstvu. I taj tekst je napisan 2009. godine. I evo, sad smo u 2025. i još nisu otvoreni pregovori. Tako da Makedonija, nažalost, je tragičan, ja bih rekao, slučaj da, ok, puno toga je Makedonija sama odgovorna, što nije iskoristila razne momentume, ali s druge strane isto je dokaz da i kad ispuniš sve uvjete koje su formalni, to ne znači da imate garancije za ići napred. Tako da istina je da se promijenila u Briselu dinamika oko proširenja, da više nisu toliko skeptični i protiv proširenja kao što su nekada bili, ali istina je da je danas 27 država članica i svaka ima neki interes i pokazalo se da im se može, kako kažu, zašto to rade, zato im se može. Znači, mogu prepreke postavljati u procesu proširenja. Dakle, uz sav pozitivan momentum, uz svu veliku potporu, uz sva jamstva da će se ubrzati proces, jedino primjećujemo da malo Albanija sad napreduje puno brže. Srbija nije ništa otvorila već više od 3 godine. Kosovo nema status kandidata. Vi stojite tamo gdje ste bili još prije 15 godina. Crna Gora evo zatvorila neka poglavlja, čeka sad ići dalje, ali neke stvari se i u Crnoj Gori odvijaju, a da nije po želji Europske unije i taj sukob politički s Hrvatskom. Dakle, osim statusa kandidata za ove 3 države koje nisu bili niti u orbiti oko proširenja, dakle Ukrajina, Moldova i Gruzija, i status kandidata za BiH, nema drugih konkretnih rezultata u ovih 3 godine, a toliko se puno govori o proširenju. Tako da nisam siguran da li bi ja, recimo, moram priznati da zbog svog iskustva ja izgledam malo skeptičan, ali želim vidjeti konkretne dokaze da sam u krivu. Mislim da je sad više razlog potpore za proširenje, simpatija i suosjećanje s Ukrajincima, a ne toliko stvarna želja Europske unije za proširenje. Августин, јас спомнав Хрватска на почетокот. Ти ги следеше
преговорите на Хрватска за членство во Европската унија. Хрватска и Македонија некако беа, дури да, Македонија беше пред Хрватска во еден краток период на почетокот на 2000-тите. Овде имаме една дебата околу вредноста и потребата да преговорите за членство. Ти, како новинар кој во детали го следеше тој процес, каква е твојата оценка? Колку преговорите со Европската унија на Хрватски донесоа еден нов поквалитетен момент? Ако воопшто го донесоа, остава бебе, ти да ми кажеш, ти тоа многу подобро го знаеш. Bez sumnje, stvarno, to nije mit, nego država koja pregovara u članstvu ubrzava svoje reforme i zapravo postići standarde Europske unije, čak i ako ne uđeš u EU, je nešto jako dobro. Imate primjer, evo, Island, sam sebi ukinuo status kandidata, neće ući u EU, ali oni ispunjavaju gotovo sve standarde Europske unije, oni ne trebaju. Dakle, čak i ako ne želiš u EU, europski standardi su najbolji što postoji. Ništa nije idealno, ali jesu najbolji koji postoje. Tako da proces približavanja Europskoj uniji je jako puno promijenilo Hrvatsku, a članstvo onda i još više. Znači, kad pogledamo novce, svi misle na novce. Danas Europska unija daje za Hrvatsku puno više nego sa sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno. I taj novac za države članice je drugačiji. Plus dio su otvorenog tržišta, ne samo tržišta kapitala i roba, nego kretanje ljudi, kretanje robe i tako dalje. Mislim, Hrvati su skeptični oko puno toga. Kada čitaš novine, pričaš s ljudima, ljudi misle da im je euro donio skupe cijene i tako dalje. Vi nemate euro, ali svejedno imate skupe cijene. Ali svejedno, zadnja anketa je pokazala da 84% Hrvata smatra da je članstvo u Europskoj uniji korisno. To je daleko, daleko iznad postotka ljudi koji su glasali na referendum za ulazak u EU. Dakle, Hrvati su sretni u EU, bez obzira što gunđaju i bune se i tako dalje. Imate, Borjan, mislim, vi ste tamo, znate bolje od mene, imate puno problema u Makedoniji, ali i Makedonija ima strukture. Znači, kada postoji politička volja za nešto u Makedoniji, vi to brzo napravite, brže od svih. Sjetite se kad je bio onaj roadmap za viza liberalizaciju, Makedonija prva ispunila. Sad je bilo ovo za plan rasta za Zapadni Balkan, isto dobili ste već prvu uplatu, prvi. Dakle, nažalost, politički problemi u odnosima sa susjedima i nedostatak političke volje i populizam unutar država u regiji je nešto što utječe na taj proces. Ali nema sumnje da put prema EU, čak i ako ne stignete do cilja, stvarno čini društvo i državu puno naprednijom i puno boljom, jer koliko god ja imam primjedbe i kritike prema Europskoj uniji, trenutno ne postoji ništa bolje. Dobro, Augustin, mislim, ова што го разговараме и ова што ти го говориш е во суштина она што ние нон-стоп го повторуваме и така натаму, овдека тоа веќе не проаѓа. Овој наратив веќе во Македонија не носи гласови. Дури не носи гласови ни кај албанците, кои што секогаш Европската унија и партнерството со Соединетите Американски држави им се први на листата на политички приоритети, но во Македонија веќе има подолга традиција. Мислам дека тоа не е ни на Балканот различно, дури говорам за последните 30 години, секоја влада која што спроведува еврореформи на крај ги губи изборите. Добро. Инаку ние немаме никаква разлика од ова што го говориш. Ne ulazeći u unutarnje politiku Makedonije, moram priznati da je i Evropska unija kriva za to. Se razbira. Kad su napravili ono što treba, EU nije to nagradila. I nažalost to je činjenica. I to priznaju mnogi u Europskoj uniji, ali nažalost u EU se odlučuje konsenzusom. Така е. I to moraju shvatiti u Makedoniji. Nisu ni u Hrvatskoj bili sretni što moramo popuštati Haškom sudu, slati naše generale koji su oslobodili Hrvatsku, što moramo, na kraju krajeva nama su Slovenci odblokirali pregovore tek nakon što smo s njima napravili sporazum. Da nismo, koliko god su oni manji od nas, manje važni, što god mi misli o sebi, morali smo napraviti sporazum da bi Slovenija odblokirala pregovore. Da se to nije dogodilo tada, pitanje je šta bi se dogodilo u međuvremenu. Jel, nemojmo zaboraviti kad Hrvatska da je otvorila pregovore kad je bio prvi datum, znači u proljeće 2005.
Mi bi možda bili u EU već 2010, ali kako smo kasnili 6 mjeseci, onda se to pomnožilo pa smo tek 2013. ušli. Jer što se dogodilo u međuvremenu? U međuvremenu se dogodio referendum u Nizozemskoj i Francuskoj o Europskom ustavu. Oni su glasali protiv, počela je panika unutar EU, kako ćemo mi funkcionirati i tako dalje. I momentum je izgubljen. Tako da je Makedonija, nažalost, bolje je nešto napraviti, nešto što znate da morate kad tad napraviti, bolje napraviti odmah. A ako svako bude samo procjenjivao što mu odgovara trenutno uoči nekih izbora, onda ne postoji konsenzus u društvu i državi za europske integracije. Taj konsenzus mora biti uvijek, bez obzira tko je na vlasti. Tu je Hrvatska bila dobar primjer. Da. Znači, unutar Hrvatske su se svađali, ali uvijek je postojalo jedinstvo. Ne. Nije toj konsenzus, сега го немаме во државата и не сум сигурен дека воопшто... Konsenzus nije samo reći cilj nam je ući u EU, to nije konsenzus. Da, naravno, konsenzus za reformi. U parlamentu, u Sobranji svi glasaju za zakone. Znači, Hrvatska je imala takozvani parlamentarni odbor za praćenje pregovora. Imali su i uvijek je tradicija bila da šef tog parlamentarnog odbora bude neko iz opozicije. Samo da bi Europi pokazali da smo mi jedinstveni. Kada Europa vidi da je država i tuka je taka... onda ona isto to uzima u obzir. Не. Кај нас се тие процеси застанати, иако формално тоа така изгледа. Формално имате секој ден некој од власта изјавува колку ни е Европа важна, ништо не се мрда и така натаму. Но добро, не сакам да трошиме време на историјатот на нашите маки, бидејќи добар дел од нашата публика ги знае сите овие проблеми, ние сме сведоци како тоа се одвиваше, знаеме дека и Европа и ние сме виновни и така натаму. Она што мене ме интересира, Августина, ти си перфектен соговорник за тој вид на проценка. Како е сега реално ситуацијата во Европската Унија, бидејќи предизвиците се огромни, приоритетите се многу повеќе приоритети има отколку приоритетот за некакво проширување. Ние гледаме Калас која што е надлежна па дава изјави и така натаму, и фон дер Лајен се прошета низ регионот, се тоа во ред, но има ли реална атмосфера, има ли кој да мисли воопшто во Европската Унија сега, во овие месеци и во ова што доаѓа оваа година ќе биде супер турбулентна. Не се знае дали можеби нема да ескалираат работите многу подрастично во разни насоки. Има ли капацитет Брисел сега да се занимава со Балканот, дури и во контекстот на овие проценки што сега се прават дека можеби Путин ќе посака следната дестабилизација да ја прави точно на Балканот? Pa Brisel, ako mislimo pod Brisel i Europska unija i NATO, svakako ima kapaciteta. Ali vam kapaciteti ne vrijede puno ako ih ne znate koristiti. A kapaciteti koje EU i NATO imaju se koriste na osnovu političkih odluka. Sad, tu dolazimo do tradicionalnog problema unutar EU. Da li postoji konsenzus za korištenje sredstava koje su na raspolaganju? Očito ne postoji uvijek. Tako da je EU postala rob, i NATO isto, procesa odlučivanja konsenzusa. I zato je bio prijedlog i Njemačke i Francuske da se oko pitanja vanjske politike, pa i o proširenju u određenim koracima, pređe na kvalificiranu većinu i to bi odblokiralo proces odlučivanja. Znači, sada Europska unija je jako nervozna, pogotovo zbog Sjedinjenih Američkih Država. Znači, Trump je predvidljivo nepredvidljiv. Vi ste u početku rekli da je ovo skroz sad drugačije. Ne samo da je drugačije u odnosu na prijašnju američku administraciju, nego je drugačije potpuno i u odnosu na prvog Trumpa, prvi mandat Trumpa. Tada je Trump u sebe imao tradicionalne republikance koji su bili skeptični prema Rusiji, koji nisu nikada dovodili u pitanje tradicionalne odnose sa Europom, koji su stalno bili aktivni na Zapadnom Balkanu, ali uvijek naglašavajući da podržavaju u tome Evropsku uniju. Do nedavno, evo, izaslanici za Balkan iz State Departmenta su duže bili u Briselu nego u Washingtonu. Stalno su bili na putu. Evo, 4 mjeseca uopće ih ne čujemo da se izjašnjavaju. Tako da oni ni ne znaju, prvo, kakav stav imaju Amerikanci o Balkanu, kakve namjere imaju, da li se žele uključiti, ako se uključe, u kom aspektu će se uključiti. I tu sad oni vide veliku opasnost i za Zapadni Balkan, koji je europsko područje.
Dakle, neće Amerika imati posljedice u slučaju tenzija, imat će ih Evropska unija, jer je to trbuh opkoljen Evropskom unijom. To je zapravo meki trbuh Evropske unije. Znači, Zapadni Balkan se graniči sa Evropskom unijom i svi problemi će se neminovno odraziti i na ostatak Europe. I tu dolazimo sad do situacije da li je EU spremna ispuniti tu prazninu. Očito osjeća da mora, s druge strane procesi odlučivanja su prespori da bi se suočili sa nekom velikom krizom. Evo recimo, najbliže sukobu regija je bila u slučaju napada u selo Banjska na Kosovu. Odmah je EU to nazvala terorističkim napadom. Svi u EU znaju da je nemoguće da se to moglo dogoditi bez znanja vlasti u Srbiji. Stalno ponavljaju da se odgovorni za to moraju dovesti pred lice pravde. Ništa se nije dogodilo. I svi znaju, čovjek je priznao odgovornost vođa tih napadača i on je u Beogradu, ništa nije bilo. Dakle, i onda unutar EU se vodi rasprava šta možemo tu napraviti, koliko smijemo pritiskati Srbiju, da ako ih pritiskamo previše iće na strani Rusije, a ovamo ne smijemo baš ni popuštati. Slično je sa Dodigom u BiH. Znači, tu se Evropska unija jako teško snalazi. Spomenuli ste Kaju Kalas, ona je trebala drugi dan ići u Prištinu i Beograd. Znači, ona se ne bavi proširenjem, ona se bavi pitanjima sigurnosti i vanjske politike. A glavni sigurnosni problemi u regiji su odnosi između Srbije i Kosova. Uostalom, ona ima u svom mandatu nadležnost za posredovati u tom dijalogu. Tamo nije bila. Mislim, bila je u Albaniji, odlično, Albanija napreduje, nema problema sa susjedima, je faktor stabilnosti, članica NATO-a, isto i Crna Gora. U BiH postoje misija EU, pa je tamo išla njih posjetiti, ali zašto nije bila u Prištini Beograd? I onda na pitanja o dijalogu kaže da će ona sjesti i vidjeti sa Sorensenom kako dalje u procesu koji traje već 14 godina. Dakle, ovakvo ponašanje Sjedinjenih Američkih Država bi trebalo biti alarm za buđenje Europske unije i oni bi se trebali konkretno angažirati. Ali razlog ovome nije samo nesposobnost ili nespremnost institucija u Briselu, to je odraz i unutarnje politike u Njemačkoj i Francuskoj, bez čijeg angažmana se teško mogu pokrenuti stvari u Europskoj uniji. Možda će se stvari promijeniti sad kada se i formalno osnuje nova njemačka vlada, ali mora neko gurati europske institucije, a to mogu prije svega ove dvije. Augustin, ova predupreduvanje dojde od britanski ministar za nadvorešni работи, дека Балканот може да стане нов фронт кој за Русија, ново жариште. Се извинувам. Дали Велика Британија се обидува да субституира некоја таа празнина која се создаде со Трамповата администрација да направи притисок врз Европската унија, а и поради тоа што внатре во Европската унија, како што и сам рече, французите имаат проблем, германците имаат проблем, односно локомотивата има проблем. Da, mislim, angažiranje Velike Britanije je jako dobra stvar, što se događa cijeloj Europi, jer kontinent je kontinent. Europa nije samo Europska unija. To što su Britanci napustili Europsku uniju ima posljedice. Ima posljedice i po Veliku Britaniju. Oni su manje važan faktor u svijetu, a mislili su da će biti važni faktor. Međutim, ne može nitko zamisliti učinkovitu europsku obranu bez Velike Britanije. I zato je dobro što su se oni sa Francuzima udružili i vode sve napore, prvo za moguće angažiranje u Ukrajini nakon mira, drugo za jačanje europskog krila NATO-a u slučaju povlačenja Amerikanaca i suradnju s Europskom unijom oko jačanje europske obrane. Jer jedino su Velika Britanija i Francuska europske nuklearne sile i stalne članice Vijeća sigurnosti. Njemačka nema tu moć niti približno, iako je Njemačka ekonomska sila. Dakle, taj angažman Britanaca je jako dobar, jer oni osjećaju da dok imaju tradicionalne odnose s Amerikom, ništa nije zagarantirano. Imamo sad američku administraciju koja prijeti Kanadi.
Znači, kako može neko biti siguran kako će Amerika reagirati u Bosni ili bilo gdje sutra kad ona prijeti Kanadi, Grenlandu i tako dalje. Dakle, Britanci tradicionalno su puno angažirani svugdje, imaju puno većih kapaciteta, strukture državne, od Ministarstva obrane, Ministarstva vanjskih poslova, njihovih obavještajnih službi, tako da je njihov angažman jako, jako važan za cijelu Europu. A na Balkanu oni su bili tradicionalno angažirani, oni nemaju neku moć jer ne mogu ništa ponuditi, ne mogu oni odlučivati. Mislim, Makedoniju šta ćeš više obećati? Makedonija je članica NATO-a, Albanija isto, Crna Gora isto, Britanija je tamo, Britanija nije u EU, ona ne može pomoći oko Europske unije. Ali važan je angažman Velike Britanije i oko Kosova i oko Bosne i Hercegovine, jer tu su tradicionalno bili angažirani i prije NATO-ve intervencije i poslije, i oni su jako dobro informirani što se tamo događa. Tako da treba ozbiljno shvatiti ova upozorenja. A ta upozorenja dolaze još zbog jednog razloga. Znači, ne izjašnjava se uopće nova američka administracija. Glavni cilj NATO-a i Europske unije na Balkanu, osim vojne nazočnosti na Kosovu i BiH, je bila i borba protiv dezinformacija, znači hibridni rat. Sadašnja američka administracija borbu protiv dezinformacija smatra kao kršenjem slobode medija. Tako da oni bi htjeli slobodno pustiti dezinformacije. Imamo sad, gledajte, zatvoren je Glas Amerike, zatvara se Radio Slobodna Evropa i ostaće kao strani mediji koji imaju programe i vijesti na jezicima iz regije, Al Jazeera Balkans, Anadolu News, Russia Today i Sputnik Srbija. Tako da Rusi su tu da i Kinezi i drugi pune onaj prostor koji će Zapad ostaviti otvorenim. Ono što trebam ipak priznati i čujem od svih u NATO, da za sada Amerikanci nisu dali nikakvih naznaka da bi oni promijenili politiku prema Balkanu i stavove. Znači, oni stavove još uvijek imaju. Podržavaju nezavisnost Kosova bez ikakvih rezervi, ne pomažu Šešelju i Srbiji da bi podijelili Hrvatsku. S druge strane, poslali su oštru poruku Dodigu, ali njihov angažman nije kao prije. Evo, prošlo je skoro 4 mjeseca. Ma ne samo to, Augustin, to sve zavisi od toga kako će se probudi u Trisa Bajle Trump i koji tweet će go vo koliko zbora će kaže deka on je slednji od minutja menovat politika. Ali ipak imaju jako ozbiljnog tajnika, Marka Rubija, koji je i kao republikanac su bio dobro upoznat sa situacijom u regiji Zapadnog Balkana. On je, da podsjetim, dobio i glasove demokrata kad je potvrđen, jedan od rijetkih koji je dobio skoro sve glasove i demokrata. On je bio u Briselu na sastanku NATO-a, ali nije se ni u Briselu sastao sa Kajom Kalas, niti ju je primio tamo. Znači, čak i na srednjoj razini ne postoje kontakti. Znači, prije je uvijek, čim je neko došao na vlast u bilo koje ministarstvo, počeli su razgovore sa Europskom unijom. Sada kontakta nema, sad su kontakti pojedinačni s državama članicama. Znači da Trump daje do znanja da će tretirati Europsku uniju kao nešto nepoželjno i pokušat će raditi s državama članicama. U nekim stvarima to je nemoguće, jer Europska unija je ipak unija. Oko puno toga države članice neće moći odlučivati same. One jesu suverene, ali nisu suverene u sklapanju, recimo, trgovinskih sporazuma sa drugim državama. Ne može Mađarska sad sklopiti povoljan sporazum s Amerikom ako je dio EU, jer se odluke o trgovini, vanjskoj trgovini donose u Briselu. Ajde, koga sme već kaj Mađarska, te moram една твоја оценка за тоа како во моментот стои Орбан и која е перспективата, бидејќи нас Орбан е најстратегискиот партнер на оваа влада кој го имаме вон Македонија. Ние иначе имаме една потполно замрена надворешна политика и Орбан е практично единствената точка преку која оваа влада остварува некакви ванско-политички, надворешно-политички цели, контакти и така натаму.
Како, мислам, ние знаеме многу за Орбан, но ме интересира твојот инсайдерски став. Која е перспективата на Орбан во догледна иднина, да речеме оваа година? Меѓу другото, неговиот шеф на дипломатија се понуди и денеска да посредува односно да некако да ни помогне да го премостиме проблемот со Бугарија. Не разбрав кој е конкретното сценарио, но Будимпешта ни е главната порта кон ЕУ. Будимпешта ни е Брисел. Да, така некако го дај. Будимпешта nije Brisel, ali recimo Orban će u Briselu biti utjecajan sve dok bude na vlasti u Mađarskoj i sve dok bude koristio ono što formalno može, a to je blokirati do limita sve što može blokirati u Europskoj uniji, bilo da je pitanje sankcije prema Rusiji, prema Bjelorusiji, odnosi s Kinom ili bilo što. Međutim, ono što primjećuju diplomati ovdje s kojima razgovaram je da dolazak Trumpa im nije toliko pomoglo koliko su oni očekivali. Zapravo, ako razgovaraju direktno Putin i Trump, Orban i Fico ne trebaju više ni Putinu, ako Putin ima Trumpa i obrnuto. Dakle, s druge strane, on slabi u Mađarskoj i sve više raste TISA, koja ima jako veliki broj sad. To je stranka desnog centra koja je zauzela prostor koji je imala Orbanova stranka, jer dok je Orbanova stranka bila u EPP-u, Europska komisija nije imala nikakvu istragu protiv Mađarske. I to moramo priznati. Znači, i te stvari su jako bitne u djelovanju Europske unije, ta stranačka stega. Politika Mađarske u regiji je jako interesantna. Znači, ona je štetna u smislu da to nije vlada koja promiče vladavinu prava, slobodu medija, demokratske vrijednosti i tako dalje. Oni podržavaju političare koji imaju autokratske tendencije. Bilo da su oni u Makedoniji, Srbiji, pa čak i u Albaniji. Edi Rama je socijalist, ali isto ima sjajne odnose sa Orbanom, kao što ih ima i sa Erdoganom. Međutim, interesantno je, recimo, da se u Srbiji malo preuveličava taj njihov odnos do toga da kažu, sad imamo vojno savezništvo sa Mađarskom. Mađarska je članica NATO-a. Mislim, ironično sam ja napisao, kada bi Srbija napala danas Hrvatsku, Mađarska bi bila dužna braniti Hrvatsku. Čak i Crna Gora bi bila dužna braniti Hrvatsku, jer su saveznici u NATO-u. NATO članice ne mogu imati vojno savezništvo sa ne NATO članicom protiv neke NATO članice. Tako da tu ima puno populizma, puno biznisa, ja bih rekao. Mađarska pokušava biti utjecajna u regiji, ali moram priznati, recimo, Mađarska što se tiče proširenja nije nikada nikog blokirala. Sad, da li to radi s dobrim namjerama ili ne, ali Mađarska je među državama koja upozorava da ne možemo mi ubrzati proširenje sa Ukrajinom, a da pri tome ne ubržamo još više za Zapadni Balkan. To je točno. Tako da, to je istina. Tako da, ali očito Orban je u situaciji da je Europska unija sada ta koja ne dopušta više blokade. Ok, blokirate deklaraciju sa samita EU, usvojit ćemo deklaraciju u ime 26. I on sve više osjeća da su pronašli polako načina za izoliranje takvog Orbana. U Europskoj uniji ne postoji mogućnost istjerivanja jedne države iz članstva. Uvedena je mogućnost da jedna članica sama može odlučiti napustiti Europsku uniju. Učinila je to Velika Britanija. Mađarska očito neće, ali puno toga je u Briselu se promijenilo u smislu da više nisu toliko strpljivi prema Orbanu kao što su bili. Sašo, ne čujem sad. Dobro. Da. Слушај, мислам, дајте молам ова одличен овој инсайдерски еден поглед. Ние многу од тие работи ги знаеме, али твоите инсайдерски, да кажем, аспекти се многу важни. Ајде малку за Вучич да разговараме. Јас и Боријан овдека постојано се расправаме. Јас, например, мислам дека Вучич полека ја превзима иницијативата во Белград. За жал, и дека студентското движење, протестите, така натаму, кои што неверојатно многу постигнаа, ми се чини дека полека губат кондиција.
никогаш не добија поддршка од Брисел, што е право, мислам, ни Вучич нема не знам каква поддршка, но формално, правно, Брисел стои зад Вучич многу повеќе отколку што би застанал зад кој било друг регионален сличен, да кажам, водач. Како ти се чини бриселската европската политика кон настаните во Србија, а исто така и што мислиш како ќе се развива целата ситуација во Србија? Бидејќи те гледав неодамна, имаше на Хрватско N1 имаше еден одличен интервју со колегите во Загреб пред некоја недела, навистина една брилјантна анализа. Те молам малку да ни ја разработиш оваа бриселско-српска и српско-внатрешна ситуација. Počet ću od toga da se ne slažem s tvojom ocjenom da Brisel ne Odlično. Normalno. Odlično. Hvala, Gusto. Brisel otvoreno i potpuno podržava Vučića. Znači, tu nemam nikakve sumnje. To nisu samo insajderske informacije, to su i javne informacije. Da. Vidjeli ste, prvi lider koji je dobio radnu večeru sa predsjednicom Europske komisije u drugom mandatu i sa novim predsjednikom Europskog vijeća je Vučić. Znači, sastao se sa Ursulom von der Leyen i sa Kostom, Antonijom Koštom, na radnoj večeri. Fotografija je bila njih troje, zajedno stavljaju ruke, znači kad se Love is in the air. može, sve se može. I to je poruka, mi smo tim. Dakle, taj sastanak, šta je bilo unutra, je ono što mi možemo saznat kasnije. Ali poruka koju ta slika šalje je puno jača od bilo kakvih statementa da su oni razgovarali. I u Srbiji pogotovo su jako krivo protumačili izjave da su oni od njega tražili reformu izbornog sustava, napredak u slobodi medija i onda i neke druge stvari. To bi oni tražili od bilo kog lidera iz regije i to bi tražili od Vučića i prije 2 godine, i prije 5 godina, i prije 7 godina. Tako da, što se tiče Brisela, Vučić ima podršku. A zašto? Sad, ne samo iz Brisela, imali ste sastanak sa Macronom nedavno, koji mu isto izrazio podršku i podršku budućoj evropskoj Srbiji i tako dalje. U isto vrijeme, Vučić je fenomen, jer on u isto vrijeme ima podršku i Rusije, i Kine, i Irana. Predsjednik Irana je rekao da je Vučić jedini lider slobodnog svijeta koji vodi suverenu i slobodnu državu koja ne djeluje po diktatu Europske unije i Zapada, i čečenskog lidera, ima najbolje u povijesti odnose sa Albanijom ikada i najbolje odnose sa Turskom, to on sam kaže. I sa Makedonijom isto tako. Dobro, s Makedonijom Srbija je imala uvijek dobre odnose, tu i tamo zamjera koji postupak oko Kosova, ali u odnosima s Makedonijom nije tu bilo. Ali mislim, imati tako sjajne odnose sa Albanijom je ipak nešto jako važno. Nešto što čemu se čak i ovdje u Briselu ponekada čude. Mislim, do te razine da Edi Rama na samitima EU prije 1.5 godine traži da evropske države imaju razumijevanja što Srbija ne uvodi sankcije Rusiji. Dakle, hoću reći da, sad, znajući Vučića, on je očito majstor da uvjeri sugovornike u ono što oni žele čuti. Znači, on kad ovdje dođe, on ne govori kao što govori u Srbiji. On kaže da želi normalne odnose s Kosovom, ne kaže tu nikad neću priznat, to su ono ološ i tako dalje, nego drugačije priča. Mi smo za dijalog, ali oni nisu i tako dalje. S druge strane, on postavlja jedno pitanje koje je spretno ili nespretno koristila u tweetu. U jednom intervju ova povjerenica za proširenje Marta Kos, ona je rekao, a s kim drugim da ja u Srbiji pričam osim s Vučićem o tim stvarima. To je upravo ono što Vučić želi da oni misle. Dakle, on predstavlja opoziciju kao nešto što je dezorganizirano, nema jasan stav, može ih optužiti da su žuto-plavi ološ, obojena revolucija, znači prozapadni prodali se zapadu. Njegovi ljudi kad razgovaraju s ljudima iz EU i NATO kaže kod njih ima i proruski, što je istina, jer imate tamo i ruske zastave, ima tamo četnika i nacionalista, imate i tamo zastavu Srbije u mapi Kosova kao ne damo Kosovo.
Ima oni koji žele srušiti Vučića zato što je diktator, ne dopušta slobodu medija, neovisnost sudstva i tako dalje, ali ima i oni koji ga žele srušiti jer misle da je on prodao Kosovo. Tako da u cijeloj toj situaciji očito EU računa i dalje na njega, ne samo kao faktor važan u Srbiji, nego u cijeloj regiji. Jer ja uvijek kažem, Srbija ima velikih kapaciteta za destabilizaciju regije. Kada vi imate taj kapacitet destabilizacije, vi ste po automatizmu najveći faktor stabilnosti. I oni ga kao takvog prihvaćaju i zato ga i podržavaju. Dobro, Gusto, pretpostavkата е дека он нифи ветува дека ќе се реши Косово. И то трае. Тоа не знам. To se krivo predstavlja. Kosovo je riješeno. Treba riješiti odnose Srbije i Kosova. Znači, čak i oni koji ne priznaju Kosovo, oni kažu taj dijalog je o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Nije to dijalog o pitanju Kosova, o kosovskom problemu, kosovskom čvoru, to ne postoji. Znači, može se stvoriti problem u regiji, kao što su bile ideje koje se mogu vratiti o podjeli Kosova, razmjeni teritorija i tako dalje. Ali Kosovo kao teritorij postoji. Teritorij Kosova je priznat, čak i od Srbije de facto na neki način. Добро, тука немаме проблема. Прашањето е, добро, но таа нормализација, има ли маневарски простор он да ги исполни тие ветувања дека ќе ги нормализира односите со Косово, кога сега се наоѓа во еден ваков тестец и еден притисок од овие масовни протести кои траат веќе 4 месеца? Да, мислим, ти масовни prosvjedi jesu nešto što je uzdrmalo Vučića. Znači, oni nemaju, ja još uvijek nemam jasan odgovor, imam neke ideje zašto Europska unija ne podržava otvoreno te prosvjede i zašto na tim prosvjedima nema zastave Europske unije. Po tome se razlikuju recimo od prosvjeda u Gruziji, gdje oni prosvjeduju sa zastavama EU protiv odluke o odustajanju države za integraciju u EU. U Srbiji to nije tako. Znači, prvo, može biti zato što bi Vučić možda jedva čekao da on, ako Vučić surađuje s EU, onda je to u interesu države. Ako drugi surađuju s EU, onda su oni izdajnici. Ako Vučić i Brnabić primaju novce i programe od USAID-a, to je prijateljstvo, hvala im na svemu, a ako to radi neko drugi, onda su izdajice. Znači, možda zato oni ne žele imati europske zastave. S druge strane, ovdje ne znaju, osim što kažu da ti zahtjevi, proklamirani zahtjevi studenta su zapravo ono što EU traži, nezavisnost sudstva, transparentne javne natječaje, istrage za korupciju i tako dalje. Ali s druge strane, studenti nisu politička stranka. Oni odbijaju da im se oporbene stranke priključe. I pitanje sad, da li će ti prosvjedi izroditi neku političku platformu koja će u mogućim izborima uspjeti srušiti sadašnju vladu. Ako netko u Srbiji bude srušio vladu, Europska unija će prihvatiti novu vladu. Kao što je prihvatila i Vučićevu, koja je bila neprihvatljiva u to vrijeme. Znači, mislim, Borjan je bio tu. Sjećate se, 2000. cijela Europska unija je slavila što je Srbija napokon ostavila svoju mračnu prošlost iza sebe, okrenula se europskoj budućnosti, srušila Miloševića s vlasti. Danas su ljudi koji su tada srušeni na vlasti. Vučić kao ministar Miloševićev, Šešelj je svaki dan na televiziji, Ivica Dačić, Aleksandar Vulin, sve su to ljudi koji su bili dio Miloševićeve vlasti, koji danas sa svojim medijima šire istu retoriku, ali danas, za razliku od Miloševića, koji nije imao, oni imaju podršku Zapada. I to je sad taj fenomen. Koliko će to trajati, to ne znam, ali brojka nije toliko bitna koliko je ljudi na prosvjedima, to je bilo jako puno, ali pitanje je kako će se sve sad to odraziti. Ono što je Vučić, ono gdje je on osjetljiv, a to je ekonomija i strane investicije, ako će se to odraziti na to će onda slabiti njega puno više nego ljudi na cesti. Ali oko toga Njemačka, Francuska, Austrija, Slovenija, neke druge države koje su prilično relevantni investitori u Srbiji nisu promijenili svoju politiku sada i oni i dalje žele raditi sa tom vladom u Srbiji, koja očito uspijeva pridobiti te strane investicije. Аустин, знам дека колку што си инсайдер во Брисел, толку си и во Приштина и мислам дека и неодамна беше ти во Приштина.
А, што се случува во Косово со победи Курти, ќе изгледа ќе формира влада, како ќе се позиционира таа нова влада во целиов и регионален и глобален геополитички контекст? Sad, Kosovo je malo, htio bi znati, ali teško je reći da li je teže pogoditi što će se dogoditi u Briselu, Washingtonu ili u Prištini. Očito, situacija na Kosovu nije baš jasna. Znači, ono što je dobro, da Kosovo zapravo ima dobre izbore, bez obzira što je bilo tehničkih problema, niko ne dovodi u pitanje rezultate izbora, kampanju i tako dalje. Tako da je Kosovo stvarno, kad u Srbiji se smiju kad to čuju, ali Kosovo je daleko ispred Srbije što se tiče pluralnosti, demokratskog pluralizma, medijskog i tako dalje. Međutim, tamo je postavljeno pitanje ili Kurti protiv svih ili svi protiv Kurtija. I razlika, recimo, ako izuzmemo manjinske zastupnike, kojih je 20 u skupštini od 120, razlika je 48% ima Vedvendosje, mjesta u parlamentu, 52% svi ostali zajedno. Znači, bilo gdje sa 42% glasova bi to bio veliki pobjednik. HDZ bez problema u Hrvatskoj vlada sa 32% osvojenih glasova. Tako da, međutim, Kurti je svojim ponašanjem odmah nakon izbora, nastavljajući kampanju kao da nisu završeni izbori, smanjio svoj koalicijski kapacitet. Znači, njihov kapacitet za gradnju koalicije s drugima je izrazito slab. Sad, tako da prvo EU i NATO i Amerika bi htjeli imati stabilnu vladu na Kosovu. Stabilna vlada po meni nije moguća. Jer stabilna vlada na Kosovu nije ona koja ima 61 od 120, nego možda ljudi ne znaju, ali Kosovo ima i jednu specifičnu stvar, a to je da mora predsjednika u skupštini. Da. Sad, pri izboru predsjednika države moraju osigurati 2/3. Ako u 2 kruga ne uspiju, može i apsolutna većina od 61, pod uvjetom da 82 ljudi bude u dvorani. Znači, oni koji nisu na vlasti će moći blokirati izbor predsjednika i onda se po automatizmu ide na nove izbore. Da, znaš da ste prašao... Znači ali hoću objasniti da recimo koja god vlada bude, a da nije preko 80, može pasti za manje od godinu dana. Sad, imam dojam da niko ne želi na Kosovu osnovati takvu vladu koju će srušiti možda da. Angažman međunarodne zajednice na Kosovu nije kao što je bio. Znači, da se ovo dogodilo prije 4-5 godine, danas bi se pregovori o sastavu kosovske vlade vjerojatno vodili u američku ambasadu. Ali interesa od Amerike za utjecaj na to nema. Da li će ga biti, ne znam. Ako ga bude, ne znam da li bi on bio poželjan u ovoj konstelaciji. Tako da, mislim, jedna je opcija da sad Vedvendosje uspije dobiti 3 glasova, 3 zastupnika od Fatmira Limaja, njegove stranke, koja je ušla u koaliciji predizbornoj sa Ramušom Haradinajom, ali onda moraju dobiti sve manjine nesrpske. I plus jednog zastupnika iz srpske manjine koji nije iz liste srpske. Jer lista srpska neće ići s Vedvendosjem, niti će Vedvendosje s njima i tako bi oni došli do 62 možda glasova. A to je jedina opcija. Ako on ne iskoristi to, onda mora mandat za pokušaj sastavljanja vlade dobiti druga stranka, a to je PDK, i onda je pitanje da li bi oni mogli. Tako da, mislim, bojim se da bi mogla ući Kosovo u onaj bugarski sindrom, a pri tom mislim svake godine izbori, a da rezultati budu manje više isti, da se ništa ne mijenja. Kakvi se odnosite pomeđu Kurti i albanski od premijer Edi Rama? Očito njihov osobni odnos, mislim, je oni se sastaju, razgovaraju i tako dalje, ali očito nije onakav kakav bi trebao biti odnos između premijera Kosova i premijera Albanije. Što god misli, i Rama je rekao, bez obzira što je on kritičan prema Kurtiju, u slučaju potrebe Albanija će uvijek biti uz Kosovo. Znači, daleko od toga da je Albanija sad na strani Vučića i Srbije protiv Kosova. Ne, naravno ne. Međutim, očito postoji neki animozitet između njih dvoje,
koji se odražava. Nemojmo zaboraviti da je Albanija isto uvela sankcije Kosovu, isto vrijeme kada i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, time što je otkazala zajednički sastanak dviju vlada. Tako da ti odnosi mislim da se malo mijenjaju na bolje od Banjske, jer je Banjskom valjda Albanija kao članica NATO-a shvatila da ne može potpuno vjerovati Vučiću u Beogradu, da nije Kosovo ludo i paranoično kad govori o opasnosti od strane Srbije i da tu se počeo Rama dosta mijenjati. Ja primjećujem i u Briselu nastup Albanije u NATO i Europskoj uniji na sastancima da su se od Banjske malo su se urazumili i malo su se popravili odnosi i sa Kurtijevom vladom. Ali očito nema tajne da postoji animozitet između njih. Августине, тоа ривалство меѓу Курти и Рама, како да се прекршува во Македонија во низ еден патерналистички однос и од едниот и од другиот. Рама Курти е многу поиндискретен во тоа, па ги вика, например, председателите на политичките партии од коалицијата Влен во Приштина на консултации, вака, Дуи е под влијание некако на Рама. Од каде е таа потреба, особено на Курти, кој не го крие тој патернализам во однос на албанците во Македонија. И не само тоа, туку како да има животна задача да се пресмета со последните борци на УЧК, на политичка сцена, тој тоа и го има кажано и така натаму. Како тоа изгледа таа хемија или алхемија? Mislim, ja mislim prvo, utjecaj i Rame i Kurtija u Sjevernoj Makedoniji nije bio odlučujući pri izboru Albanaca za koga će glasati. Kurti ima politiku koja je logična, da Kosovo živi u prostoru gdje postoji Albanija i gdje postoji Makedonija kao država koju priznaju Albanci iz Makedonije, ali i albanski Makedonci iz Albanije i on želi imati suradnju svih Albanaca u regiji. To ne mora nužno znači da je velika Albanija jedna država i tako dalje. Mislim, po tome se ne razlikuju puno ni od Edija Rame. Međutim, očito je da ako neku stranu podrži Rama, Kurti će podržati drugu stranu. I to se dogodilo i u Makedoniji. Ali s druge strane, po meni postojao je prije neki dogovor albanskih političkih stranaka o nemiješanju. Znači, koga god Albanci iz Makedonije izaberu kao vodeću albansku stranku u Makedoniji ili u Albaniji ili na Kosovu, drugi će to prihvatiti kao činjenicu i surađivati s njima. Mislim, to se sad narušilo na taj način, jer prije nije bilo direktnih utjecaja. Ali daleko od toga da Kurti želi biti nasljednik UČK i tako dalje, ali Ahmet je puno veći nasljednik UČK od bilo kog drugog u Makedoniji. A na Kosovu oporba, pogotovo Ramuš Haradinaj i PDK, napadaju Kurtija kao stranku koja ne brine se o borcima UČK koji su u Hagu, ne pomaže im i tako dalje. Znači, dugo je prošlo od rata. Od rata na Kosovu je prošlo 26 godina i taj odnos prema tom dijelu prošlosti nije više odlučujući u političkim konstelacijama među Albancima. Ali očito postoje ambicije nekih političara i u Albaniji i na Kosovu, pa i Kurtija i Rame, da ko je važniji, ko je veći omiljeniji političar među svim Albancima, ne samo među Albancima u državama gdje oni žive i gdje djeluju politički. Pokušaj Kurtija u Albaniji je da tamo osnuje neku stranku i bude na izborima, je doživio debakal, niti jedan autobus glasova nisu dobili njegovi ljudi, ali s druge strane on ima i albansko državljanstvo, pa je tako pravdao to što je angažiran politički i tamo. Mislim, ne gledaju to sa simpatijama u Briselu, to ne gledaju sa simpatijama niti kosovski prijatelji koji smatraju da on time onda daje povoda i Srbiji da oni se miješaju u Bosni i na sjeveru Kosova i tako dalje. Tako da bi najbolje bilo da se poštuje ono što su i prije NATO-ve intervencije na Kosovu dogovorile
albanske političke stranke iz regije, znači nezavisnost Kosova, Albanija jaka u NATO i EU, Albanci u Makedoniji sa svim svojim pravama u državi Makedoniji, prava za Albance u Preševskoj dolini i u Crnoj Gori, i to je bio taj konsenzus među Albancima u regiji i postoje prešutni konsenzus o nemiješanju. Tako da trebalo bi se tome vratiti. Druga je stvar, vi znate da u Evropi postoji dopuštena solidarnost stranačka ako je ona ideološka. Znači, nije problem da neko iz Europske pučke stranke dolazi i podrži VMRO u Makedoniji i Salija Berišu u Albaniji, bez obzira što je Sali Beriša na crnoj listi Amerikanaca i Britanaca, a neko iz VMRO-a može biti optužen za korupciju. Tako da ta stranačka solidarnost ideološka postoji i ona je dopuštena, ali to ne bi smjelo biti na način da se u to miješaju državne institucije. Тука, Августине, има една полемика околу тоа колку можат албанските политички партии да издржат во коалиција која нема напредок по однос на европските интеграции, односно стои во место, ова статус кво позиција која имаме сега и како стојат работите, тоа нема да се помрдне во некоја блиска иднина. Може ли влен тоа да го изменаџира во гласачкото тело? Nažalost, ako ne budu oni, ako bi oni zaprijetili vladi, uvijek bi postojao drugi albanski faktor koji bi pomogao. Znači, imate Makedonija najbolji primjer da ideologija tu nema nikakvih značaja. Demokratija. Znači, evo, Duji je bio na vlasti i sa VMRO i sa socijaldemokratima. Znači, a Kurti je socijaldemokrat. Čak za Kurtija kažu da je on još ljeviji od lijevog centra, a stranke, odnosno političari u Makedoniji koje on podržava su u vladi sa desnim centrom. Ne, тука ја немам дилема, прашувам за гласачкото тело, дали може, дали... Mislim, istina je, znači to kažu EU, znači Albanci su, to je fenomen, znači su puno najprozapadnije orijentirano stanovništvo Balkana su Albanci. Znači tu nema sumnje. Neko kaže, zašto su oni toliko proamerički? Oni su proamerički samo 1% više nego proevropski. Znači, to što je 96% njih za više pro-EU, a 97% pro-Amerike, ne znači da nisu protiv EU. Bez obzira kako EU po meni jako nefair tretira Kosovo, nad kojim evo već 2 godine drži sankcije, koje se ne zovu sankcije, ali jesu stvarne sankcije. Znači, dok nema čak ni protiv Dodiga. Znači, sad, Albanci u Makedoniji imaju dvije stvari. Imaju proevropsku orijentaciju i Makedonija u NATO, to je za njih jako dobro, ali s druge strane oni gledaju i kako ostvariti svoje interese unutar Makedonije, bez obzira da li će ta Makedonija napredovati prema EU ili ne. Mislim, napredak prema EU bi doveo svima bolje uvjete života, veće mogućnosti i tako dalje, ali dok se ne dogodi, život mora ići dalje i oni su tamo da bi mogli maksimalno se zalagati i štititi svoje interese unutar Makedonije. Tako da dugoročno, ali mislim, kada bi se sve dok je vlada pro-zapadno orijentirana, kada bi se vlada Makedonije okrenula nekim drugim interesima, nekim drugim savezništvima poput Rusije, Srbije, Kine i tako dalje, to bi moglo onda promijeniti situaciju. Ali za sada više je to razlika u stilu, koliko ja vidim, nego u nekim... Августин, бидејќи имаме уште едно 60 секунди додека разговараме, дојде веста дека Европската унија го ставила на црн список Вугин. И дека Вугин сам објавува дека му е веќе забранет влез во Европска унија и така натаму. Ти ги спомнуваше црните листи, а и ги спомнуваше овие сите ориентации и така натаму. Мислам, како одеднаш сега Европска унија, што е овој сигнал, ајде за 60 секунди, ова се го изанализиравме. Ja mislim da je to, da je ljudima u EU dosta i da su otvoreno poslali Vučiću poruku, gle, ne može više, ne možeš ti igrati više dvostruku igru, prikazati nama kao da si ti apsolutno bezrezervno prozapadno orijentiran, a potpredsjednik vlade ti Aleksandar Vulin. Kako će sada u Srbiji ovih dana biti osnovana nova vlada, možda je ovo poruka da oni ne žele Vulina u novoj srpskoj vladi. Mislim da je to razlog.
Агостин, фала многу на оваа изваредна анализа. Добивме тачно тоа, мислам што и го очекувавме, јас и Боријат. Фала, Агустине. Hvala i vama i čujemo se i drugom prilikom. Се гледаме или во Брисел или во Скопје, каде што си секојаш добре дојден. Благодарам, Агустин. Поздрав. Hvala i Pozdrav. vama. Боријан, ние имаме уште Да. некоја минута да ја заклучиме оваа емисија и да кажеме дека веќе за 30 минути влегуваме заедно назад во студиово со Мичо и со Мечка, бидејќи се договоривме да имаме една заедничка емисија вечерва. Јас сакам само да искоментирам, или после да оставиме за Па да тешки оставиме, ја моменти, мислам, ја? пошто тоа ќе трае, знаеш како оди до 2 сата да заглават, иако нашата кондиција не е толкава, ама Мичо и Не, Мечка има не, кондиција. значи не. Тоа од сега најавувам дека До дека два не. не. Значи добро, ајде да земеме малце воздух, мала пауза, се надевам дека ова беше една интересна анализа, уствари, не видување на состојбите во Европа, генерално, па и во релациите на Европа со Средните американски држави. Августин е искусен новинар, добар познавач на состојбите, слушавте и сами тоа, можете процените дека е релевантен. Сашо? Па јас сакам само да кажам дека всушност нашата тајна агенда, која ти особено многу ја туркаше, да донесуваме во студиово луѓе кои што немат прилика инаку да се слушнат во македонските медиуми, луѓе кои што се надвор од Македонија со еден агол на гледање, кои што овдека понекогаш и недостасува. Да, викаме ние и домашни гости, се разбира, меѓутоа и Августин е една од тие личности кои што во низа се обидуваме да некакви нови аспекти се отворат. Бидејќи сме заглавени во нашето мочуриште од размени на идеи и знаеш како веќе сите Сашо, сме за сите дел после се. толку години новинарство, сепак, знаеш како, убаво е кога разговараш со некого да имаш да чуеш нешто, Така е, нешто. така. Драго ми е што во четот овдека повеќето луѓе го поздравуваат сега од разговор, иако има и такви кои што велат дека ова е лош разговор, но тоа е тоа. Ние сме демократска институција. Се гледаме за 30 на минути во со Инфомакс. Значи се враќаме по паузата за реклами. Кој ги нема. Кој ги нема.